Malta kapaċi tkun ċentru diġitali innovattiv għall-Ewropa. Hekk jemmen Andre Luis, il-fundatur ta' THU, organizzazzjoni dinjija li tlaqqa fi ħdana l-aqwa imħuħ fl-industrija diġitali. Skontu, din flimkien ma' qatt ta' raġunijiet oħra fosthom il-pożizzjoni ġeografika u l-viżjoni tal-Gvern Malti għas-settur kienet ir-raġuni għalfejn għażel li jmexxi l-organizzazzjoni tiegħu lejn pajjiżna. Fil-fatt, fit-3 snin illi ġejjin pajjiżna se jospita wieħed mill-aktar avvenimenti importanti fl-industrija diġitali. Dan hekk kif Settembru illi ġej, aktar minn 1500 persuna se jattendu għas-sitt edizzjoni ta' THU 2018 Valletta Malta li se tittella fil-Forti Sant'Iermu. One News tkellem ma' Luis li spjega li THU tlaqwa l-aqwa mħuħ fid-dinja minn qatt ta' industriji diġitali. THU is a platform to help creators around the world to improve, to learn, to change this industry. And this industry is about the games industry, the visual effects industry, VR industry, animation industry. So, and basically THU is a gathering with the best minds in the world for this industry. Dan l-avveniment li qabel kien jittella fil-Portugal u kien jattira kumpaniji diġitali kbar fosthom Pixar, Walt Disney u Netflix qed jiġi organizzat mill-organizzazzjoni magħrufa bħala Trojan Horse Was a Unicorn. Luis qal li l-isem intażel minħabba li xtaq xi ħaġa li ġiegħel lin-nies jistaqsu. Żied jgħid li waqqaf din l-organizzazzjoni lura fl-2013 biex bekk tingħata pjattaforma b'mod globali lil kumpaniji kif ukoll individwi li huma intiżi fis-settur tal-logħob diġitali u fl-industrija tal-films bilan li l-industriji ikomplu jikbru. Spjega li THU għażlet lil Malta sabiex jitellaw dan l-avveniment ta' prestiġju minħabba li jqisu li pajjiżna bħala gżira potenzjal li tkun iċ-ċentru ta' eċċellenza fis-settur diġitali. We're looking for new locations, and when we got the challenge from Malta and we visit Malta, we saw that this is the perfect place to be. Not only the location itself, it's amazing, as you can see, but also the vision from the government. They are eager to do something different. They really have the values that we respect and we want to work it. So at the end was easy to decide for Malta. Qal li issa l-pass li jmissa l-THU huwa li tikkonferma li għamlet l-għażla tajba meta għażlet lil pajjiżna. Qal li wara jikkonferma dan kollu jemmen li ż-żewġ naħat kapaċi jiksbu affarijiet kbar. Dan hekk kif fi kliemu stess, il-potenzjal ta' Malta huwa wieħed enormi u qed jinħass il-bżonn għal ċentru diġitali ġdid, xi ħaġa li fil-futur Malta kapaċi tkun. Fl-edizzjoni ta' din is-sena Malta se tospita aktar minn 30 kumpanija li qed ifittxu li jimpjegaw ħaddiema f'dan is-settur. THU se tittella bejn l-24 u d-29 ta' Settembru.